مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على المختار من مضرين والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأكملها وأشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطر معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتسلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعمين يليهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصفوة الأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقدره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث صور في كل طرفة عين يطرفون بها أحلوا السماء
والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبلين والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العدم جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من عدد مع ضيف أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي لأنت مقتدر سلامك ما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا رب واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر وقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفارج الكرب عنا أنت مقتدر وقل لطيفا بنا
لطفا جميلا به الأحوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه صور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه أمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا الكبرى التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرات نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبوه عبيدة وزبير غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله الحبز من زالت به الغيار والآل وصحبه مع رضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة إن يقضي أمور مولاي صل محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثبت
الأخلاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد بسم الله. رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا في دم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد حافظ الإنعام محمد خير خلق الله محمد خير رسل الله كل محمد دينه حق ندين به محمد وجميلا حقا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا Tes. Bismillah. Bismillah. محمد صغاه الرحمن من نعم محمد ثروات البر وخيرته محمد Allah. طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شاعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. Allah. Bismillah. 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 Baiklah, kami informasikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada acara hari ini bahwa kami dari Ziarah Kuta Seribu sudah menyiapkan posko kesehatan gratis. Bagi siapa saja yang ingin memeriksa kesehatannya, maka bisa mengunjungi posko yang sudah disediakan oleh panitia yang berada dekat dengan mobil Porprov punya Pemda. Segera cari, silahkan datang, maka tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Sekali lagi kami infokan kepada seluruh jamaah hadirin yang hadir pada acara hari ini bahwa kami panitia Ziarah Kuta Seribu menyiapkan posko kesehatan gratis untuk memeriksa dan mengecek kesehatan Anda tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis
Terima kasih, tapi selesai acara atau sudah tuntasnya acara puncak nanti. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا يا رب للخير وعنا عليه دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Diharapkan kepada para panitia yang di bawah ataupun yang di atas untuk segera membagikan hidangan atau sarapan karena insya Allah sekitar jam 8.15 kita semua sudah harus turun ke jalan karena jam 8:30 kita mulai arak-arakan menuju ke pemakaman. Diharapkan semuanya sinerginya yang tim di bawah dan tim yang di atas untuk menyambut tim yang di atas untuk menyambut. Jam 8.15 semua jamaah sudah bisa turun ke jalan. Jam 8:30 kita mulai arak-arakan. Yang di bawah, yang di atas nyambut, langsung dibagikan, langsung. Silahkan langsung dimulai, sarapan langsung dimulai. Setelah makan nanti pada para panitia juga langsung mengangkat daripada hidangan yang sudah dibagikan. Sebelum kita berangkat masjid atau surau sudah harus kosong. Surau sudah harus bersih. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kepada tim arak-arak untuk bersiap-siap, jangan jauh-jauh dari surau, langsung bentuk formasi, siapkan alat dan segala macam perlengkapannya. Sekali lagi kepada tim arak-arakan untuk bersiap-siap standby di tempat membentuk formasi dengan membawa segala perlengkapannya. Terima kasih. Nampannya diambil lagi, habis dibagi nampannya dibagi lagi. Diambil untuk ngambil. Nampan yang bawahnya. Nampan untuk ngangkat sarapan. Tim arak-arakan persiapkan alat-alatnya. Tim arak-arakan persiapkan alat-alatnya. Yang bagian bawa bendera dan payung. Tim hadroh juga. Jalurnya nanti insya Allah seperti rute kita biasanya. Kita start dari surau, lewat pasar, simpang kanan, baru kita nanti masuk ke arah lorong 3 ke terminal, langsung naik ke sebelah Masjid Jami ke pemakaman keramat. Dan kami himbau kepada seluruh jamaah ketika saat para asatid, para guru-guru kita yang mulia turun menuju ke tempat permulaan di teras, jangan ada yang salaman dulu.
tolong jamaah bantu buat pagar betis. Biar demi efisiensi waktu kita. Waktu kita terbatas. Sekali lagi, nanti ketika Ustaz kita turun, mohon dengan rendah hati kami dengan rasa hormat, jangan ada yang salaman dulu, karena kita mengejar waktu dan juga ini demi efisiensi waktu. Terima kasih. Yang di dalam sudah, panitia arahkan keluar. Yang di dalam sudah. Yang di teras, yang di luar, yang belum kebagian. Jack berapa? Ini ya, bukan untuk mie ya. Ah, ini cabut deh. Cabut. Pas, jatuh. Kita duduk sini. Oh,
Mic aja pun. Oh. Merek LG. Tapi kalau mic 2 mana mic 2? Berarti pakai stand biasa dulu. Oh, biasa dulu. Kamu wawancara di sini loh? Enggak tahu mana ketua. Coba apa ini? Berapa target wawancara itu siapa? Mana sebentar lagi, Pak? Ayo. Katanya apa? Kapan? Iya, sekarang. Nanya. Itu nanya, kapan nak itu? Oh, Pak Saleh. Tahu, itu nanya, kapan nak itu? Siapa yang nak wawancara nih ya? Oh, siapa yang nak diwawancara? Oh, Pak Ketua. Apa pertanyaannya? Pertanyaan. Sama-sama datang. Noise hidupin aja. Noise aja hidupin aja. Sebelah sana. Noise. Belum ramai ini, oh. Hah? Belum ramai kok. Ini nyambung ke motor. Langsung enggak di motor sini. Oh. Pakai stand. Nah, pakai stand. Kalau untuk wawancara, kecuali pas pindah ini pakai stand dulu. Oh. Untuk wawancara, baru pindah. Ya cabut aja. Pindah stand. Bawah. Tarik ke bawah. Maaf jalan, standboard lah itu. Kurang tinggi Pak, Tidak begini. Angkat mana? Baru bicara. Masih ya? Diberitahukan kepada para panitia yang di atas untuk segera membagikan kepada sisa-sisa makanan yang 8.15 kita harap semua jamaah sudah mulai turun ke jalan dan setengah 9 kita mulai arah-arahan. Para panitia yang semalam sudah turun untuk di atas segera mampu merasakan membersihkan efek-efek daripada sisa-sisa makanan.
kepada seluruh tim arakan langsung sedia di posisinya masing-masing. Bentuk formasi agak maju sedikit, agak maju, kurang lebih di depan Yasmin. Karena di depan ini kita ingin kosongkan untuk para tetamu kita, untuk para guru-guru kita. Bismillah. Kopi majelis ya? Bisa. Ya, kita butuh 4 orang yang tidak ada kesibukan, yang berkenan sukarelawan untuk membawa payung emas. Awal apa pertanyaan? Awalnya bagaimana berjalannya acara ini secara keseluruhan? Coba lagi, satu lagi. Yang datang tuh tamu-tamu dari mana jalan? Ingin membawa payung untuk menaungi guru-guru kita. Boleh, sukarelawan. Tinggal satu lagi. Ada yang berkenan. Acara ini terselenggara dan didukung oleh baju biru, pihak mana saja kalau baik. Dan juga kami harap kepada jamaah untuk jangan ada yang salaman dulu. bentar ya, bentar. Nengok dulu. Pemain Dombro Marawis langsung standby di posisi yang posisikan cek standby. Jamaah yang ada di yang lagi duduk boleh langsung gabung. Tidak lama lagi prosesi arak-arakan kami harap jamaah yang ada di sekitaran Surau Takjur boleh ikut gabung, langsung ikut di dalam barisan karena tidak lama lagi prosesi arak-arakan akan segera kita mulai. Oke teman-teman, kembali lagi teman-teman, kita di acara ZKM minta jawaban dari Ketua Habib Saleh. Jadi segala acara kita nih, alhamdulillah ada